نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menjadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala kuma kita niyo pengajian daing hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin longta al-mu'minu mir'atu akhi. Al-mu'minu mir'atu akhi. In pagyanun mu'min samin sin taymang hudnya mu'min. Hati nerun hayaon bangkau imian samin mo in taymang hudmo beriman sa kaulawla biya kau inna namin imalup pasamin. Amin kakitaan mo in kuyag mo kimita hatay manghud mo. Bihadin duparagbos sin mu'min. Na insipat si mu'min matarang biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haru kaing hadis long niya al-mu'minu man aminahun nas. In pagyanun mu'min amoy in maka dihil siya kahamungayaan hakatan manusia. Hati niya wayroon biya mga sagdahon niya katan manusia unuin hinang nila in siya umatud na sadya sin pakaradyaan bihan amo hindi siya sumagda pa amuin sagda biya mga hika ini satu sin hambuok manusia labi-labi na in mu'min sabab mo na muna bang bariman indihilan mo kasatuan atawa muna na dihilan mo kaaywan doon hayan biyasin Allah subhanahu wa ta'ala in dihilan mo kaaywan kasabiad to doon hanim mamaniyo amo na intuhan na to Rabbul Alamin bihan pati niyan biyata sambil hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haba isiyo-siyo in dimihil kasatuan atawa dimihil kangian na biyasin sa pantun kiuntara niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in mu'min hambuk dahil mga piya parihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabid to in pakaradyaan sin pagyanon mu'min ini makuyag in hambuk mu'min kimita hatay manghud niya mu'min. Ang kandarang kasakitan intay manghud niya mu'min hauno na binaybayan misan pari niya kakilahan hatatkala inyaon kita niya insipat doon sin pagyanon pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala na inyaon lang ta magmahisiya bihan bang masusay niyaon masusara siya sa babmayta in mu'min magtay manghud katan na amo yan na in mga inilong ta pagbalik-balikan ta sa jabihan sa babkarna muna in pagyanon pag-iman ini biyay ta kato si mga kaulamaan na to amin nakauna nakahati sin pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na bihan amuin sa amin sin tiap-tiap mu'min intay manghud niya mu'min na inyan katantan subay kita maayad hapakaradyaan ta hakabuhi ta ini karena sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato sin luparagbos sin amin mapatutta ayaran bihan hatiap-tiap habuok nagngan Muslim atawa insya murah-murahan laong si magbisara hambok siya rin nga mga bariman na maayad siya bihan amo hindi siya makabisara
amin makarihil kasatuan ha tay manghud niya bariman. Ambil wait asin Rasul sallallahu alaihi wasallam katulong niya man ahana khamsan khasira khamsan. Isiyo-siyo in amoy in ibutang ta manggura-gura atau dimihil kasatuan halima perkala malugi siya 5 perkala daysab. Atin niya tiap-tiap ununin sagdahon niya malugi siya runhan kata. Atin niya doon hayaon malupas in amal ibadat niya. Malawa din kaniya. Hambok doon lang niya man khasira aw man istakhaffa bil ulama khasira din. Isiyo-siyo imanggaan-gaan ha mga ulama. Pag anong doon ini ulama uddin. Ulama aming mga tao makahati ha pag-agama. Sa tayon doon kikita inamin sipat sin pag-ianon bariman kanila na doon hayan lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam malugi siya lando ha pag-agama. Sabab mo na bang inbisara niya yadto kasatuan na liharak niya na in pag-iman niya. Sabab na in pag-iman pag-ianon si mga ulama yazid wa yanqus. Mag kusog iban magku biha aon waktu malawa din doon sabab bang imano siya makahinang dusa malawa im pag-iman niya nabang abutan imano siya doon wala doon im pag-iman niya hambuk kalugian sa lagu-lagu biha na hati niya roon ha mga ulama ad-din amoy in yaon siya biyabog-bukan niya im pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala nagpaparat siya pa Tuhan Rabbul Alamin unuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amurin iurol niya pag-ubos doon na haon dimihil kita kasatuan hambuk yan to kalugian dakula biyan ikaruan niya man istakhaffa bil umara khasirad dunya impagyanon doon haon mga umara amo na im mga sila nagdararungan sin pakaradjaan pag-agama amo yan. So bang siya manggaan-gaan doon hayan, ha uno yaon, na doon han lang niya, malugi na siya simpag dunya-runya niya. Sabab may ta, doon han maaon na in, amuyin kasatuan lang ta sambil, mahinang pakaradyaan, amuyin, matao din malapay roon ha, pakaradyaan yan. Na, amuyin to. Ang kanda, subaya dia kita magpatiag, unuin ini katanaman niya, amun di mo isabihan amin katanaman, nahiril mo kanya yung katanaman niya. Bihan. Bangkar na amo ato yung katanaman niya, nahiril na kanya. Bihan. Sa ayaw na kita mag-urol sin amuin pakaradyaan na hinang pakanya bihan. At iniya inyad to na parsukuan na sintiap-tiap hambuk din kanila ruwa. Bihan. Naman to. Amun hiig mo na sadyain amun doon haon, hasupayri maaunin pag alukakat lang si magbibis sa rawihan at tawa hasupayri maaunin humaba yung pakaradyaan paamuin jumatu pabukon marayaw. Amad to. Sabab bangin pakaradyaan yan lang ta di mahatol at tawa di siya amuin mapupo na doon hayaon matao din kumangi dahil hapar sa baban sinamuin ini jimatu yan tuyan. Na hikarwa hikatu niya lang niya wa man istakhaffa bil jirani khasiral manafi'. Nahisiyo-siyo lang niya in manggaan-gaan haamuin pangdaig niya biha malugi siya sin mga katan kamumpa atan doon hangan sin magpangdaig. Magpangdaig suway nagsusulot-sulot. Suway nagtutulong tabang bihan. Sabab in sila magpangdaig bihan. Di man jari maawon haantara nila in bukon marayaw. Labi-labi na tuodin bariman. Na inyan katantan subay kita maayad haamuin pangdaig ta. Ampa inyan katantan bukon sadya bariman in biyay ta kato doon ha na magpangdaig. Sampay biyahagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patu kajinis. Banglaw niya in pangdaig mo bat kampung mo na aun hak mo roon kaniya tu, aun isabhak niya roon kay mo, ini, hak mo rito kaniya tu, aun isabhak niya roon kay mo tu. Bihan, hahak sining kamo, magtay manghud, magkampung, hak hangan sin pag-agama, iban hak kapatot sin amuin,
ini magpangdaig. Suway mo siya ri maanya yaroon ha aming kapatut niya. Suway mo ri makain suko niya bihan. At niya, ins kita, mapatiag kita, sambil doon ha pakaradyaan. Misamping kaaunan bukon, ini mu'min lang ta. Nabiya din na bang mu'min? Sa pabiyan to, matarang biya may takato, impagyanon mu'min, man aminahun nas. Bang siya makarihil, kahamungayaan, hakatan, mano siya? Amo hindi siya makakawa sing kapatotsin, hambuok pahambuok bihan. Yan to impagyanon, bariman. Na, doon ha ulong niya, وَمَنْ اسْتَخَفَّ بِالْأَقْوِيَا خَسِرَ الْمَوَدَّةِ. Damikian doon haon, isiyo-siyolong ni imanggaan-gaan ha mga tao makusog. Pag yan makusog doon haon, amo na yung mga manusia, lamod na yung mga ulama doon, makusog ha pag-aarama, makusog ini, pag ini, uno ini, pagpasampay sin agama Islam, doon ha, at iniyaong kanila yung gaus, dahil nga mga kakukunahan doon na parkala ipagpasaplag sin agama na inyan katantan bang mo yan tupiyang gaan-gaan malarak at tawa malugi kauroon hapag tulong tabang pag-ianon. Sabab maiging pagtulong tabang. Bang aun doon haon lang ta dihilan mo kasatuan inhambuok dahil nga mga ini tayo manghud mo ini bariman bihan at tawa tayo manghud mo Muslim. Damikyan. Sabab na, biya na sinagi, kabalikan ta, yung pag-ianon mu'min, amuin makarihil, kahamungayaan, ha? Mano siya? Biha. Na, amuyan to. Inhi ka, ini, lima niya lang niya, wa manistakappa bi ahlihi, khasirat tayyib al-ma'isha. Naroon haon bang mo, hipanggaan-gaan in ahli mo, at ini family mo. Biha, na malugay kaw doon haamuin kabuhianan sa rayaw-rayaw. Bihan. Sabab may ta, inyaw sukuton kaw katansin, amuin kapatot nila roon kay mo. Bihan. Amuin biya, di na kaw magparuli ka nila bihan. Inyad to suway mo, ini diyadjakahan in kapatot nila doon, supaya kaw di malugi singkatan pakaradyaan. Bihan. At iniri man jari gaan-gaan unin parkala, subay yato, ini kau mahibugat hakatantan hinang kapatot si tiap-tiap hambuk manusia bihan. Hangan in ikaw aun pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin niya un amanat sintuhan Rabbul Alamin doon ha tiap-tiap manusia. Yung mga pakaradyaan niya un subayad to, hitunay in amanat ito. Na labi-labi na tuod ha amuin ini family. Sabab muna misanin agama Islam lang ta, in muna piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pahatihon si pag-agama amunain amuin ini masuok kay mo bihan wa anzir ashirataka al-aqrabin pa aniba im mga ini kampung kaluwarga mo masuok kay mo bihan na amuyad to subay sila in makauna ring hakatan ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanaog sinamin ayat yadto muna amuin magtuin at yukbal in amuin amanat yadto akan na muna nakasud pa agama Islam amunain asawa niya kalasahan Khadijah bintu Khuwailid amunain asawa niya longta ini kalasahan niya rin nga kataan asawa niya bihan sampay wala na roon bihan ipangabugho pa si mga kaasawahan niya rugaing bihan pasalsin amuin lasa niya yadto di longta maig bihan ni nami lasa niya yan to. Sabab na, labi-labi na to, di sabihan, nakaruwaing din nga katan babae in amin asawa niya, amo na inhi Khadijah. Na amo yan to. Naman jari, in mga inikatan, mga katawtay manghuran, subay na to, ayaran in mga pakaradyaan na sabot yan to. Sabab inyad to katantan, ha, laumansin, amuin, kalubukan si Manu siya kakunahan, in amin na sabot, lang ta limayad to. Pakaradyaan ito. Doon na haamin mga muna na, mga ulama. Pag-ubos doon hao namin nagdararungan sinini pag-agama. Uno inbiya mga katanaman nila bihan. Sumaytad to, magdihil kita yato. Kahurmatan kanila bihan. Haamuin katanaman nila isab. Bang sa upamari mag-amoy bansing katanaman ta isab. Naiminang kita sin, amin mahinang ta katanaman ta. Haamin bang man di maaun in pag ini
sulang manulang bihan ha pakaradyaan bihan sarta amuin di maun long tain pakaradyaan doon amin mahinang bialo paragbus pagkalo sambil ini amin lo paragbus ini jumatu bihan to na inyan pakaradyaan sabab na in kita ini dugaing indahanan sin tiap-tiap manusia akatan naman niya amod to sa in mahal ka ding hakatan amuin magbak kita roon na amuin pamarat saya roon na kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kita manusia asal dugaing amuin akibat tabihan. Sumakawa doon ha pakaradyaan yan makapaghambuk kita roon ha amin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang tiap-tiap hambuk din katubihan amin umandok maun pa amin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kumawa sin matakaddam ha amuin laungta ini sara sin Tuhan nato Rabbul Alamin amo na yung Quran mahamulya sarta na sinamuin pagpatarang kaniya amo na yung mga sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na amo yan tulong ta manjari doon hayaon bang takitaon in tiap-tiap hambuk den kato ini indigenous na inbiya mga kaunuhan niya amuin panghati niya sabab bang takitaon in mga kahalan si mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam dugaing inbiya mga dahanan nila ataw ang pagpagawa nila ataw ay namin panghati nila sa sumakawa magbatok sila roon ha amuin kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala ang kanna hambuk din ha mga ini longta bibis sarahon doon hatungod sin pag-agama kaniya pagpagawa bihan sa sumakawa magbatok sila roon ha amuin kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. At ini dimihil sila pikilan, bang aun karungukan nila biha, long niya bihad to indahanan niya, na hingkako sa blong niya biha ini. Sa bang mo kitaon man tubihan, sibu hatihon mo karwa-rwa, magbatok sila rin tuha amuin, maksud kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Biya sa pantulong tarimhil kita biya mga ini masala. Long tabi sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Long niya biha, ra'aitu jami'al akhilla falam ara khalilan afdalu min hifdhil lisan. Long niya kita ko na long niya in katan amuin ibutang ta magbagay-bagay magakad-akad magini panun bihan way long niya nakalabi indayaw niya daing sin pag ini ayad sindila. Hati ni malingkat dahon mo magbagay tuod amuin iaayaran mo marayaw amo na indila. Kita ko yan. Nabang kaya ayaran ta indila tabi hindi makapamisara simbukon marayaw naroon haon parihara ing ginhawaran mo. Di jumatukay mo ing kalugian biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab hambuk na inilang ha mga biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay paayaran kato. Amo na indualong niya siwi piapan jari sin Allah taala yariha jasad tay ni nakabutang. Bangyan kumangi, induayan kumangi na yung katanamal. Uno yan to. Amo na injantong iban sindila. Na angkan na biya itanim, mareho dahon maglundang panon, amuin jajagahan mo bihan, sinamuin, in uno niya, hibal kigmut ko hibal niya, amo na yung pagjaga sindila. Sampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nag-isara biha, hambuok deng ha mga pangasusin hambuk sahabat bihan bang bianin kapag ayad niya sin amuin pag-araman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala na sambil giwa na indila niya kuan na inilong niya ini yulinan niya bihan hali kaulong na sinini sindila mo nasababin yan bang siya makalabad pabukon marayaw aun waktu inyan katantan mahait pa rin simpudang makakugdan pa tao. Bihan. Sabab lang niya, inpuddang, bang siya makalakot, iniuno siya roon. Aun doon haon mansa. Bang siya umuli na, yaon da masin mansa. Bang karunguran, yaon da. Sa inyan maguli. Bang siya yan amurakuman mansa yaon, wayroon na aun wakto kalupahan na sin tao. Sa sumakawa amin mansa, dito magpali halawm sin jantong sin tao, impang da, inbiya mga uno-uno na imbiya mga matali niya, doon hayaon, kasusahan,
bihan sabab na magtay manghud pag-uwas doon haon may nang aon biya mga pagsaggaan, di pag-amuhan, nahambok yan to masakit, mahunit yan to uwatan, in mga pakaradyaan ito. Nahasabi ito, subay kita madyaga, hakatansin pakaradyaan ta mga katotay manghuran, ha agama Islam. Damikyan lang si Umar ibn al-Khattab, radiyallahu an, ra'aytu jami'al libas, walam ara libasan afdalu minal wara. Bangbiya kato, kita ko na yung katantamungon, hipagsulog si manusia, bihan. Sampay simbaran niya, hikasulog si manusia. Sabab in manusia, maglag sin badyo marayaw. Pag ubos ito, ang pa siya umalok pa sa amin, bihan, kitaon niya bang tumupda kanya ibandi. Sa sumagawa, imbiyeta doon haon sin Umar ibn al-Khattab, in sarayaw-rayaw panamong, amunain, ini, launta, kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala in sarayaw-rayaw. Ini, tamungon. Libasut taqwa dhalika khair. Sarayaw-rayaw, panamong, isuulog mo, amo na yung kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to. Na, damikyan, biyita niya. Wa ra'aytu jami'al mal, falam aramalan afdalu minal qana'a. Biha. Laong niya, doon hayaon, sin Umar ibn al-Khattab, kita ko na lang niyang kuwan. At kaya labayan ko na, mataod na intao, nagkaaltaan. Bihan, nakananam na siya simpag-ianon alta. Sa sumakawa lang niya, doon haon, wayroon ako nakakita alta, labi marayaw, daing sinamuin, ini, unuyaon. Amuin, pag-ianon doon, mamarahinain, katantan, ununo na hadyabihanin para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala, manjarin na hadyad to kanya inyad to. Di na siya amuin, longta, sumukat parwaing. Yung pag-ianon doon haon, tiyo-tiyo, alhamdulillah. Mataod, alhamdulillah. Bihat to rakatan. Amod ting pag-ianon lang niya, kana'a. Amin bukon da siya manapsu. Diin na indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsukur pa tuhad Rabbul Alamin. Biha. Mataod, magsukur da pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyo-tiyo, magsukur da pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inyad to, na bibista niya ing katantan amurad tuin tiunguran sin Allah ta'ala hirihil kanya hawak to. Ito pagsukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. At niya, inyad hambok deng ha mga tao, amin piyupo po niya in napsu niya, di siya mabaya, amuin mahinang ipon sin dunya ini. Bihan. Sabab inhalawm sin jantong niya, pag-ayad niya, pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahal ka kanya inadlaw akhirat deng sin dunya ini. Na amuyan. Amuyan inamuin lang ta, dahanan sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Damikyan lang niya, doon hayaon. Ra'aytu jami'al bir, falam ara afdalu minan nasiha. Kita ko na lang ni ingkatan hinang marayaw. At pag marayaw, sumagawa, wayroon makaliw pag marayaw rin simpag nasihat. Amoy pagpatumtum piya tumtumi. Inyam biyay ta kato, magtuy-tuy biya sinamin suratu al-asr. Yun, in sa rayaw-rayaw, amo na yung pagpatumtum piya tumtumi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tayo magpatumtum yan, hambuok siya rin ang mga dihilan kalabyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat. Mananawag-tawag maun paamuin, kakukuyakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab inwasihatan mo na aming mga tao tagapanghati at inipatumtumun mahita. Sabab in tao tagapanghati bang sila in malaong matao din masusa. Bihan, matao din masusa. Ampa inamuin lang ta ini parkala bihan sin tiap-tiap tisulakan si manusia hamin wala day sabdoon kaniya in sifat amuin lang ta biasin sifat simpag yanon mga ulama atau mga umara bang siya nalawong impakaradyaan di day tao mag-inu-inu sa sumagawa bang in malawong amin tao nagdararungan simpakaradyaan pag-aakama doon matao din masusa
Matao din masusa. Iban matao din malawong. Biha. May di masusa bang sa upama intao magdararungan simparkala, simpagkakama pag-ubos yaw naroon naunin ini kalawungan long ta nakasud halaw man sin pakaradyaan ni. Naamo yag tulong tahambok yag to kalugian dakula. Na subay yag to mahatul marayaw mga katawtay manghuran ha kama Islam. So ingkakunahan dunan amunain pag nasihat pagpatumtum. Sabab biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagyanon nasihat. In nasihat pa mga aimmatul muslimina wa ammatihim. Unahon mo in mga aimma. Amin nagdararungan, mga kaimaman. Hati ni pag anon nagdararungan sin pag-agama in subay mo na patumtumon. Bihan. But inyad to kakunahan day sab si mga sila bihan. Angkan na biya si mga aturan si mga sila amuin nagdarasin pag-agamayan. Na piupon yan bihan inamuin tao makaingat doon haamin unuin biya mga pangadji niya. Bihan. Biya so pamahibutang tabi si mufti aun ini pag anon Darul Ifta. Na in Darul Ifta aun doon yan hipo yan sin mga ulama doon. Unin pangadji niya amuaon. Pangadji niya doon siya amin yaon. Bang so pa amaon biya mga kakunahan halulayon naunin di matuyan. Hisim biya mag ini kita sinamin ini pagpadyatuhayan atau pagpagawa sinamin kasabunalan yan. So mag-unuin mga ulama doon. Bang parkal ang long tapikhi na mga tao nakapangadyi sin Sharia. Sila unin mag-research, maglag sinamuin, unuin, kumugdan doon na parkala di matuyaon. Biha. Napag-uusyan to bang nila makuan ang panila hitokbal madto pamukti. Biha. Nalaw niya amuin imbiya mga naka na mo pangadjihan subay bihay ni inamin hatulat. Amuin mufti mag-declare sin uno. Sin amuin ini lang ta hipagpaamo sin amuin di matuyad to supaya mahalulay. Biha. Hati ni mufti ano paragbos biya sin president yaon. Magbisara sin pasalan sin sara magpaamo sin sara amunain ini lang ta Congress iban sin Senate. Biha. Nabi ada sa pantun sin amuin kato haaturan sin pag-akama. Maglag sin paghalulay wiyam madto amon tao nakapangadji amuin dumukdok doon hamin parkala yaon magkawa sin amuin puunan undang-undang dengha Allah subhanahu wa ta'ala supaya kumugdan in mga pakaradyaan yaon na bangyad to hika ini patarang na pamanusia kawajiban ha manusia makadha amuin yad to sabab muna inyad tumuy na paamuin panghindo kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sababin puunan din kaniya. Naamad to ini hika dayaw bihan. Bukon niya ito yung pag-anon lang niya yung mufti doon na hadya kaniya katan isa-isa niya. Bukon. Uno-uno yung decision niya mo na hadyan akaroon bihan. Minsan uno-uno na yun namin pakaradyaan bihan ini hati niya sumud siya magdihil na isab siya magtuy-tuy titabihan. Bukon bihan to. Sabab yung mga parkala, bukon yan, maluhay. Amin lang niya, inya to panggaan-gaan, bang siya pa masumud habihad to. Sabab yung pag-akama, aun kahibugat niya. May tadi kahibugat, sabab inyaon katantan, aun puunan aturan. Di kau makapag, ini baya sing kabayaan mo. Subay kawaon mo rin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yan. Kana banglaw niya aun doon haon biya mga pagbarsalahan na uning baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang di na mag-amubihan. Pakain. Muy pakain. Harap pa Quran, iban. Sinsud na si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sin hadis. Biha. Na. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul. Bang aon di niyo na pag-amuhan, di pagkugdanan bihan, balik ka mo madto paamuin undang-undang sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa Quran mahamulya, iban sinamuin pagpatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahamuad to. Naimbari iman doonhan, magtuyti umandok. Sabab inyaon, Quran na. Kalam na sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na magpaliw kabtangan, dahing haamin kabtangan, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, tubihatin do paragbos niya. Nasa
bang maakadim bihayad to wayrong kalugian sing kita. Labi-labi na tuod in bariman, amoy in sila makauna rin nga kataan umandok kaundang-undang sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Na, sumuno lang niya ron haon, ra'aytu jami'al at'imah, walam ara ta'aman aladda minas sabar. Laong niya, kita ko na ing kamatauran sin pagkaon, sumagawa, wayro nako ini nakakita, nakalando in lanab niya, daing sing kasabar. Hati niya, malanab pagkaon, daing nakatahan kakaon, amo na ing kasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na, in sila, bangway pagkaon magsabar, sabab malanab in pagsabar yan, to rin siyang pagkaon sungit pasimod. Sabab may ta, inhi kasungit mo pasimod mo, palunon palawon sing gaunggang mo, inyang katantan, pagsud palawon yan, turi na mabayain law miyaon, ini tahalaon pa rin to halaw, ming kabayaan, hisuka na pagwa. Hibugit na pagwa. Sain kasabar, manuito yan palawon sin, jantung sin manusia. Bang nakasud palawon sin jantung, amuyin, doon haon, giyunggungan na sin jantung niya, in kasabar niya, yad tumagtuyin sa haya lumupad pataas langit. Madto pa, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan pagkuguyag sin mga malaikat magdaka niya. Amo yan mga katautay manguran. Na hasababit to, ini inyan, suway amun diya jakahan sing kitang kan na biasin, beta ta, in lautain, ini taymanghud, mu'min, inyan, sa amin sintay manghud niya mu'min. Sa amin. Hangkan na magpanamin yan, na maglagsaan sinamin sa amin, di magpangjuwa. In sa amin magpangjuwa, bang mo aturon ninlo paragbos mo bihan, maginda jinis ninlo paragbos mo halawm. Naon mano siya bihan, bang mo kitaan lang mo mu'min, pag ubusid to, duga ingin uno niya, inhinang niya. Inhinang niya to, amoy in mamayta, bang hisiyo siya. Mu'min ka siya at tawabukun. Bang magsulang ing kabtangan niya, iban sinhinang niya, tanto inyan ng juwa. Bihan. Na impagyanon sa amin magpangjuwa, bang mo aturon ninlo paragbos mo, aturon mo yung mga matamhuan si pakbihan, malaggo, inambuk, manahot. Para hal sibo dahil laggo. Bihan. Nataway mga umo, bihan, timpang. Manipis. Bihad to. Nabihad to sa pantun niya. Intao amuin aon katitipuhan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa doon hakabtangan niya, sarta sinhinang niya. Amuin di mag-amok. Aw niyan, marayaw bang mamisarahan sa sumagawa, bang hinang na amin magpadyato na sinhinang, nadugaing na gumawa na inamuin kajilaka niya roon hawak to yan. Bihan. Na amad tuin, ini kakilahan ta inlo paragbus na pagsamin mo kaniya matubyan na lang abukon tuy na di ako kumasin sa amin bihaon. Hati na mana niya, di ako kumawa sim pangadatan biya sing kaniya yaon. Sabab bang mu'min ini magpagawa sing kabtangan, magpaamo sinhinang, doon hayan matao din maibog himinang. Na hati na ikaw na namin, kau biya simpya naminan niya. Hati na kima kausin, amin pangadjian daing kaniya. Sabab inya to katantan, matan ding ha, Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabihad tulong ta. Kapag ayad, kato taniyo, yung mga ini, katantan, muna, laong sino Umar ibn al-Khattab, beda kita simbiyaitaan, na ini pu ay indila mo. Sabab ang timpiang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban laong niya, doon han kau haamuin, ini pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban subay kita masandal, hauno-uno pa karadyaan, dirihilan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod matiyo, biya na sinaki, subay mo taymaon. Taymaon mo, ibang kasabar bang tiyo-tiyo. Bang siya mataod, taymaon mo, ibang pag, sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya katatan mahinang mo ibadat. Bihan. Na, damikyan dunhan, in amoy in katan sinhinang marayaw, biyay kato, in marayaw ring hakatan marayaw,
amo na yung pagpatumtumpiatumtumi. At ini, pag anong pagpatumtumpiatumtumi, pagpaamusin hinang, hasupaya kumugdan. Bihan, uning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maurul tabihan katantan, bang ibarat ini unuyaon, amuindan, maurul tain, ini tiranan, sin mga sila nakauna rin kato tanyo, labi-labi na to din pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na, in kahinapusan Nabi at sin Umar ibn Khattab, amunain kasabar, ha, ini pakaradyaan, inyadto, suway na to at tulong ta, ayaran marayaw in mga pakaradyaan ito. Aywan, muna-muna, ayaran na to, in kakahinang na to, in mga kaulamaan na to, inyan, launta, sa amin yan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sila yan inamuin, ini alupod takitaon, bang in panghindo nila nakaamura, haaturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subayta sila, dihilan, martabat marayaw. Amuin jakahan, in mga kataan, kakahinang nila, supaya inyaon maurol ta isab, katantan, hinangon, inamuin, na hinang nila. Nasa mga yan katantan, aon dayan, wakto lang tamaguno, maglidas in mga pakaradyan. Ilimi das ito ay nakita murul. Sarta ayaw na kita, ini dimhil ka, ini bisara bukun marayaw. Da sumakawa bang kita magbakiwan sila, narahon ta magbisara, nagaalop, biha. Labi-labi ang hajaman na to ini, nabukun na kita amin humarap pakuan bihan, sumambag. Biya sa kaula-ula, labin ingat taring kaniya. Di, inya to katantan, wayron pag-adat imbihad to. Amin sumagda ko magtuy-tuy, sabihin sa kaula-ula, ikawin labi may ingat din kaniya. Biha, naon waktu yung mano siya, bang ini patarang bihan pa mahajana, naon waktu si may pugin tao. Naon waktu ron hayan bang sumud na indukal, makapamisara na si Bukong Marayaw. Nakumangi, inasal-asal Marayaw, sa bangkaw nagmamartabat kaniya, ibita mo, nag-aalop ka mo, bihan, na inyad to, insya Allah subhanahu wa ta'ala, makatayma siya Marayaw. Sabab duarwan niyo rin nagbisara bihan. Sa suwayray sa ibang dalil, ibita mo kaniya. Na amo yan. Na damikyan, yung mga tao nagdararungan sa pakaradyaan sing kita katantan, sabab na silaan, ganti si Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdasim pag-agama. Dahil diha ini gumiini. Yan. Mapuasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab, indiyara nila bihan, na kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ramikyan in amin pagpatarang dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabang bukon na rin hapikilan nila, na inyad to rin, hadya kita makad, sinamuin, bihita nila yan to, hapikilan nila yan to. Yan. Na, damikyan, launta, in mga pangdaigta, ayaranta inyan, sabab mo na, may tain pagsabuton si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in magpangdaig, sabab inyan, alaggoing kapiligruhan, bang imaramo mag, ini, kuntarabihan, amin pangdaig mo. Aun kapiligruhan dakula, bihan. Na ayaw pa kalong ta amin tay manghud mo, dilan mo kasatuan biha. Biya din na bang amin asal, di ka mo, bukon ka mo hang kauno, bukon ka mo hang kaagama. Na jumato na po bukon marayaw, sa sumagawa bang kita nagdirhil, martabat kanila, di balikan nila ray, hibalik nila ray sabihin, pag martabat kato. Bating yan na, mataod na ba yung nakasulay si mga bihan, muna na in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang biya din yung pagmuamala niya ha mga sila, amuyin, nag-aagama, sindukaing ding ha, amin agama, piyang hindu kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dukaing, ang kaagama, ralawang tasa, dukaing hadyain, dahanan bihan, in panghindu, in aturan. Bihan. Sabab muna, labi-labi na tuod in, amuyin, puunan niya, ding hatuhan Rabbul Alamin. Amuin lang niya kitab samawi, kitab ding hataas langit, biya na sin Taurat, biya na sin Injil. Inyan subay kita magdihil kanila, ini martabat ha amin, doon sila ha amin kiyata naman nila yaon.
Sabab bang muurulon ingkatan pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun lang tapagtingkahan sinamuin kahalan sin sila iban sin kita miya makadha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in kanila panghindo wala pa najukup. Doon najukup ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nari kita imian bihan biya hipanghilugi ta sila. Sa kaukat na in silaon dugaing inunuhan nila, indahanan nila. Sa sumagawa inyaon di kita sambil liang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-alukakat ibang sila. Mag-discuss lang sin bahasa ta ibang sin sila. Doon hayaon liang kita di kita manjari hapakaradyaan yaon. Sa doon sila katanaman nila ri kita katanaman ta isab. Bihan. Lakum dinukum waliya din. Bihad to sadya. Na amo yan. Na damikian lang niya doon hayaon amuyin mga tao aun gaos aun kusog nila dahil ha mga ini tay manghud ta Muslim madtubihan na inyaon bangyaon lang tadihilan ta kasatuan doon hayan aun waktu impagtulong tabang muklas na bihan ha antara sing kita iwan sila bihan naman to pagkalong taon doon haon biya mga nagsusulot-sulot na inyad to malayo kita rin hapakaradyaan na mo hindi kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maun. Damikian doon haon amo na ini panagnaan na tawa pangunahan day nga katantan amo na pag-ayad na to ha family na to pakaniya. Paamuhon doonin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab namo na ingkatan biyayta sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod family tabihan labi-labi na hausog, inyan amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kato. Na, wag sa upa, maritay katunay inyan, Allah ta'ala yung sumukot kato, hadlaw, gana. Namad, turing ha mga kalugian sa lago-lago, bang kita masukot, sin impakaradyaan yaon piyang gausan tara hindi hababaw sing gumiini. Mabaya ka sumod pala si paghula-hula yaon, pag-ubos di mo kakausan isab. Ubusin niya on biyahan, biyalo paragbos, katitipuhan ninyo mato. Paamin niya on. Biya mga inikaw sa diyeng kumasing karayawan, inamin niya on, nakarihil kay mo karayawan niya on, wala mo isab kaya balik kanila marayaw, kabayaan, hipag marayaw, ini kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hibalik kanila. Nasubay sadya, maaunin bihad to, supaya ini marayaw biya mga pagsumadya, sinhambuk-pahambuk, marayaw mahatul bihan, supaya magbing kita mon paamuin, kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato mu'min lang niya sa amin sintay manghud niya mu'min. Naamad to. Na mahuli, ayabot ni sabin waktu na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala haru kaing waktu, mamaid ako. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله